Ndagusoje kandi nkwifurije kugira ibihe byiza. None turi kwa 30 z'ukwezi kwa cyenda umwaka wa 2023. Iyi ni CMC TV Rwanda Citizen Media Center TV. Ni umwanya w'amakuru. Amakuru yacu agiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Perezida Paul Kagame yasabye abanyarwanda n'abandi banyafurika bemera Imana guhindura imyumvire bagakora ibikorwa bibateza imbere aho gukomeza gutegereza abo mu bihugu bikize ngo bibatunge. Mu yandi makuru kandi turaza kukubwira ko ubuyobozi bwa societe civile bwo muri teritwari ya Nyiragongo bwatangaje ko bubabajwe n'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC zikomeje kurebera inyeshyamba za M23 zikomeje kwigarurira ibice byinshi yari yararekuye byo muri teritwari ya Nyiragongo, Masisi ndetse na Rucuru. No kuvuga societe civile itewe impungenge na M23 yongeye kugaragaza imbaraga zidasanzwe. Ibi byose bibaye mu gihe FARDC ndetse na leta ya Kongo muri rusange batangaje ko biteguye kugaba ibitero bikomeye cyane kuri M23. Gusa M23 nayo ikomeje gukora ibikorwa ndetse bamwe mu baturage baho iyi M23 iri bari kubona imyiteguro, ubwoba kuri bo bukaba bwinshi. Amakuru yacu turaza kuba turi kumwe n'uruganda rw'Isaroni, uruganda rukora akawunga keza, akawunga gaseye neza, akawunga gashobora gutuma ugira imbaraga mu mubiri wawe. Aka kawunga kahawe icyemezo cy'ubuziranenge n'ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge Rwanda Standard Board. Niba wifuza kukarangura gutanga komande, bahamagare kuri nimero 0788 65 14 68. Ariko kandi ushobora kubasanga mu karere ka Rulindo, ni mu murenge wa Kisaro. Ntwaye ikaze ku buryo burambuye mu makuru yacu tugiye guhera kuri iyi nkuru ivuga ko Perezida Paul Kagame yasabye abanyarwanda n'abandi banyafurika bemera Imana guhindura imyumvire bagakora ibikorwa bibateza imbere aho gukomeza gutegereza abo mu bihugu bikize ngo bibatunge. Ni ubusabe bwo kuri uyu wa 29 Nzeri 2023 ubwo umukuru w'igihugu yakiraga indahiro y'umunyamabanga wa leta mushya muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane ushinzwe akarere, General Retired James Kabarebe ndetse na Francis Gatare warahiriye kuyobora RDB Rwanda Development Board. Perezida Kagame yavuze ku ntonde zikorwa u Rwanda n'ibihugu byo muri Afurika byaza imbere mu bikennye, ariko habaye hakozwe n'urw'abemera Imana byaza mu bya mbere. Gusa ngo ntibikwiye kugarukira aho kuko iyi myemerere abanyarwanda bakwiye kuyikoresha biteza imbere. Yasabye abantu rwose kwemera Imana, ariko nanone akabwira abanyarwanda gukora. Ati yego kwemera Imana si ikibazo, ariko nanone gukora ni ikindi. Yagize ati uko mbibona nta kibazo kirimo aho ngaho, ariko nyuma yaho nge nkakubaza wemera iki? Wemera Imana gusa ariko niwemere ibindi bijyanye n'ibyo kwemera iyo Mana bidusaba. Ati se ubwo ngubwo waba uri mukuri? Imana ku isi yaremye abantu, irema bamwe mu bice by'isi, iravuga ngo abangaba nibo bazahora bakize batunze abandi? Oya, ubu tuzajya ku rutonde rw'abazatungwa n'abandi? Kuri Perezida Paul Kagame yavuze ko bidakwiye ko abantu basabiriza kandi bemera Imana ibasaba gukora ndetse bagatera imbere. Yagize ati tuzajya duhora dusabiriza kandi twemera Imana ishaka ko tubaho neza, itubwira ko dukora, ishakira abantu ibyiza bigera ku byiza, ndetse dukwiye gukora kuko ni nabyo Imana ishaka. Yabihuje na politike aho abayijyamo baba bakwiye kugira icyo bakuramo cyahindura ubuzima bw'igihugu ndetse n'abagituyemo. Perezida Paul Kagame akunze kugaragara mu mbwirwaruhame nyinshi zitandukanye asaba abanyarwanda n'abanyafurika muri rusange guhindura imyumvire bagakora, cyane ko gusenga gusa ngo ntacyo bishobora kukugezaho. Bamwe mu bihariye Imana cyane ntabwo babyumva kimwe nawe, gusa ariko kandi iyo urebye ibyo avuga n'ingero ziri hanze aha usanga ariko kuri.
Amakuru yacu reka tuyakomereze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubuyobozi bwa Societe Civile bwo muri teritwari ya Nyiragongo bwatangaje ko bubabajwe n'ingabo za leta ya Kongo FARDC zikomeje kurebera inyeshyamba za M23 zikomeje kwigarurira ibice byinshi yari yararekuye byo muri teritwari ya Nyiragongo, Masisi ndetse na Rucuru. Ni ibintu byatangajwe na Mambo Kawaya ukuriye Societe Civile ya Nyiragongo, aho yavuze ko inyeshyamba zo mu mutwe wa M23 zamaze kwisubiza uduce twinshi two muri izo teritwari tumaze kuvuga haruguru. Mambo Kawaya yagize ati: tubabajwe no kubona ingabo za Kongo ziri kurebera gusa aho gutangiza intambara ngo birukanize inyeshyamba za M23, kandi ibimenyetso by'intambara byari bimaze kugaragara. Ati rero ati se ni iterabwoba FARDC yari yarakoresheje? Ati si bikwiye, bakwiye gukora igikwiye. Ubuyobozi bw'ingabo za FARDC mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru binyuze ku muvugizi wayo Lieutenant Colonel Njike Kayiko kuri uyu wa kane yamaganye umutwe wa M23 ko warenze ku mabwiriza y'imyanzuro ya Rwanda ndetse na Nairobi. Ubwo yamaganaga izi nyeshyamba yavuze ko zamaze kugera mu bice 9 byahozemo abasirikare bo mu itsinda ry'ingabo za Afurika y'Iburasirazuba. Mambo yasoje agaragaza ko inyeshyamba zamaze kujya mu duce twinshi twahoragamo ingabo zo mu muryango wa EAC, aho yavuze ko M23 yamaze kugera muri Kibumba, Buhumba na Kanyamahoro, maze iyi Societe Civile ivuga ko M23 yabigezemo ingabo za Kongo zirebera. Ni ikibazo gikomeje gufata indi ntera cyane cyane ku baturage bo muri Kivu y'Amajyaruguru, aho badakomeje kujya imbizi n'igisirikare cya FARDC, dore ko bakunze gutangaza ko iki gisirikare kidakunze kugira imbaraga nyinshi, ko M23 ahubwo ariyo ikwiye kuba irebera inyungu z'igihugu cyose, cyane ko ngo ariyo igaragaza imbaraga zidasanzwe, mu gihe cyo FARDC ngo ibikorwa by'urugomo ndetse n'ibindi bitari byiza bitandukanye ngo nibyo baba bibereyemo, cyane ko ibi byazamuye intera ubwo mu minsi ishize abaturage barenga 50 bapfuye, abandi 100 bagakomereka. Ni mu myigaragambyo yari yakozwe n'abaturage bo muri Wazalendo, maze igisirikare cya FARDC by'umwihariko abo mu mutwe urinda Perezida Felix Antoine Tshisekedi bakaza kwivugana abo baturage, ndetse abarenga 100 bagakomereka, abandi bakava mu byabo. Aya makuru kimwe n'andi tutakubwiye yose tuba turi kumwe n'uruganda rw'Isaro. Ni uruganda rukora akawunga keza, akawunga gaseye neza, akawunga gashobora gutuma ugira imbaraga mu mubiri wawe. Aka kawunga kandi kahawe icyemezo cy'ubuziranenge n'ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge Rwanda Standard Board. Niba wifuza kukarangura, gutanga komande, bahamagare kuri nimero 0788 65 14 68. Ariko kandi ushobora kubasanga mu karere ka Rulindo, ni mu murenge wa Kisaro. Njye nitwa Jean Bosco Kabayisenga, iyi ni CMC TV Rwanda, Citizen Media Center TV. Ndagushimiye cyane.